Dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke u sklopu predizborne kampanje, obišao je Mačvanski okrug i tom prilikom posetio gradski odbor u Šapcu. Lider radikala, predstavljajući program koji se, kako kaže, suštinski nije menjao od osnivanja stranke pre 30 godina, već se vremenom samo usavršavao, izneo je izborna očekivanja na republičkom i lokalnom nivou. Svesni smo da ovoga puta na izborima nemamo šansi da pobedimo. Na republičkom nivou želimo da budemo još jača opoziciona politička partija koja bi kontrolisala vlast. U obraćanju medijima predstavljen je Nemanja Stefanović, diplomirani politikolog, kandidat Srpske radikalne stranke u trci za gradonačelnika Šapca. Na lokalnom nivou želimo da uđemo u vlast gde god je to moguće. Nadamo se i u Šapcu da ćemo ovoga puta imati jaku odborničku grupu. Mi imamo kandidata za predsjednika grada, je li tako? Gradonačelnika. On je ovde sa mnom, svi ga poznajete, bolje nego mene, pretpostavljam. Čovjek sa visokom stručnom spremom, mlad, ambiciozan, pun radne energije i ako mu građani Šapca ukažu poverenje, neće se prevariti. Ako ne osvojimo većinu, a opet budemo ozbiljna politička stranka, onda smo mi spremni za koaliciju. Vojislava Šešelja Šabac je pre izvjesnog vremena ugostio tokom predstavljanja njegove knjige U Srebrenici nije bilo genocida. Autorsko delo zasmetalo je predstavnicima šabačke vlasti, koja je, kako je naveo dr. Šešelj, zabranila da se promocija održi u ustanovama kulture koje su u nadležnosti vladajuće strukture, tačnije gradonačelnika Nebojše Zelenovića. Taj kriminalac mora uskoro da sleti sa vlasti, a nadam se da će onda i biti procesuiran za sve svoje kriminalne radnje i za svoju izdajničku delatnost. Argumentacija kojom je zabranio promociju moje knjige je krajnje izdajnička i za nju mora da se odgovara. On spada u one ljude koji tvrde da je u Srebrenici izvršen genocid, a to su najgori srpski izdajnici. Vojislav Šešelj poručio je u Šapcu da radikali žele da učestvuju u vlasti, te da imaju kvalitetne kadrove preko kojih mogu ostvariti dobar izborni rezultat, ali i sposobne kandidate za odbornike u lokalnom parlamentu. Šešelj je rekao da tokom predizbornih radnji neće organizovati mitinge niti javne skupove zbog aktuelne situacije sa koronavirusom. Program radikala predstavljaće isključivo u televizijskim nastupima i podelom predizbornih materijala.